President, very welcome. That's an honor. You should know some breaking news. That's welcome. This is our ambassador. Witam, panie prezydencie. Dzień dobry. The Chief of Staff, Foreign Policy, National Security, Press, Foreign Ministry. Have seats. I think we are all hungry now, but not hungry. We have a lot of things to discuss, and we have the press that is eagerly awaiting for your very warm welcome to the weekend. I think both also literally. Let me also emphasize that we cherish our bilateral relationship home in the house of our friends. We are wishing all cooperation, love, met, more frequently, security issues, most important nowadays. Rīgā sākumā vārds valstu prezidentiem, pēc tam mēdījiem iespēju uzdot jautājumu. Teraz, czyli przekazanie, czy ewentualne przekazanie myśliwców MiG-29. Mēs redzam, ka tādi formāti kā Baltijas jūras sadarbība, gan stiprinot drošību jūrā, arī izmantojot Baltikas centrī, gan nostiprinot mūsu austrumu flanga gaisa telpas drošību caur īstenības centrī, jeb attiecīgi, ja mēs pārtulkojam latviski, Baltijas un attiecīgi austrumu sardzes formātiem tā strādā. Mēs arī runājam par to, kā stiprināt sadarbību ar Amerikas Savienotām valstīm. Gan prezidenta kancelē zināja. Un vai Slavomīrs Censkevičs? Baltijas valsts Polija ir tas, kas aizsardzībai atvēl 5%. Mūsu parlaments pagājušajā nedēļā nobalsoja par 5%. Nākamā gada budžetā Polijai arī šie izdevumi ir 5%, pat vairāk apmērā. Un es domāju, ka tas mūs tiešām izvirza par labu tiltu savā ziņā šajos nepārāk vienkāršajos laikos, lai stiprinātu transatlantiskās attiecības, lai tiešām mēģinātu bez lielām drāmām un emocijām tomēr strādāt pie lietām, kas mums visiem ir svarīgas. Bardzo dziękuję, szanowny panie prezydencie, drodzy państwo. Dotknęliśmy także spraw tego, co dotyka Polskę, dotyka także państw bałtyckich, dotyka Łotwy, a więc istotnej wojny hybrydowej czy presji na nasze granice ze strony Białorusi, tego, co dotyka w ogóle poczucia bezpieczeństwa w obliczu wojny hybrydowej i ataków ze strony Rosji. Arī šis ir viens no tiem jautājumiem, par ko diskutē gandrīz vai katra Eiropas. Ani ja, ani pan prezydent nie mamy wątpliwości, że z jednej strony obecność sił amerykańskich, silny sojusz północnoatlantycki i budowania relacji i współpracy Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi jest tym, co gwarantuje bezpieczeństwo w regionie. To jest już koniec konferencji prasowej.